makar spusti glavu. Da ne bi ti odmah uhvatio grlo. E sad, to su neki reakcija da bi se to malo sprečilo. Ako nisi, znači propao si i stavi uhvatio ti grlo, radiš sljedeću fazu. Sljedeća faza koja je, dižeš ruku desnu i stegni malo, stegni, ali ne tako. Kako? Stegni ovako, razumiješ, ukrstiš. Aha, ukrstiš, evo da. to, ukrstom. I onda dižeš desnu ruku da bi se oslobodio. Nisi stigao da sprečiš, da ti stavi ovako, da bi mogao da odreaguješ ili eventualno usta, spustaš glavu, opet, znači, gotovo tu, dižeš ruku desnu i radiš. Da, na lakat. Ajde sad polako. Levo. Znači polako, znači spustaš glavu, moraš da, ako nisi slučajno osjetio, razumiješ, spustaš glavu, sad desna ruka i ja moram da otvorim. Znači nema šanse da ga drži. A šta ako uhvatiš obuhvat oko obe pa ga držiš sve vreme i ukrstiš mu? Kako? Nemaš, bato moj.